Ndabasuhuje inshuti zanjye mu izina rya Yesu Kristo. I greet you, my lovely friend, in the name of Jesus Christ. Bahaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. I welcome you in this wonderful moment of the word of God. Pr Ntwarane Anastase, umushumba w'itorero rya Assemblée de Dieu Nyakarambi, ubahaye ikaze. It's Pastor Anastase Ntwarane, the pastor of Nyakarambi Assemblies of God Parish, who welcomes you. Turashimira abamaze gukora subscribe kuri channel yacu ya Faith TV. We thank everyone who have subscribed on Faith TV channel of ours. Turashimira n'abakoze subscribe kuri Big Dome Show. We also thank those who have subscribed on Dombe Big Show YouTube channel. Imana ibahe umugisha. May God richly bless you. Ibiganiro byacu bica kuri izo channel zose. All our videos, you can find them on Dombe Big Show and on Pastor Ntwarane Anastase. Kuri Ndombe ushobora kuhasanga ibyigisho byacu twahashyize n'ibiganiro byiza bifasha urubyiruko, bifasha abantu benshi batandukanye. So on the channel of Ndombe Big Show, you can find different videos of our teachings and other wonderful videos that can help youth and other people spiritually. Kandi turabashimira buryo bakora ibiganiro byiza bifasha urubyiruko, impano z'urubyiruko, abacuruzi, abantu batandukanye kugira ngo ibikorwa byabo byahabona. We also thank the channel of Ndombe Big Show for their contribution to their society. They help youth, they help those who did business, that their action, their activities toward the society may be improved. We thank them so much. Ubundi iyo mvuye ku kazi nta handi mitira kuri YouTube channel Ndombe Big Show. Nkubwira ngo nyamuneka mu gihe ufite akanya umaze gusoza akazi nyarukira kuri channel ya Ndombe Big Show. And I want to tell you, if you get a time when you come from your job, you go to YouTube channel of Ndombe Big Show. Nawe rero gana Ndombe Big Show kugira ngo ibintu byawe bijye fresh. Hari ibiganiro byiza bizamura impano z'urubyiruko, biteza imbere societe, bivuga ibibazo n'uburyo byakemuka byo muri societe. Uri kureba ibiganiro biri kuri Ndombe Big Show wumva hari izindi mbaraga zikuremamo. Sabwa korera share y'abagenzi bawe ubundi baje babona amakuru nk'aya ngaya. So what we require you is to share with your friends and the family so that they can receive these wonderful videos. Ndombe Big Show hejuru. Rero mufashe ushimbe cyane n'amashimisho. Mubwire yuko udashobora kuba ukomeye utagiye habona. I want to let you know that you can't be a great man unless you go to public. Ibyo wakora byose ni byiza ko bijya habona. Whatever you may do, you should let the society know it. Rero twereka tujye mu ijambo ry'Imana. Let us go into the word of God. Badukurikirana kuri channel ya Faith TV. Those who follow us on Faith TV channel, dufite ibyigisho byinshi byiza bivuga kwizera, bivuga urukundo, bivuga amahame dushobora gukoresha tukagera kure hashoboka. We have so many teachings available on Faith TV that can help you to know about faith, love, and so many things that can help you to know different principles. Uzahajya ukurikirana hari ibyigisho byiza cyane bishobora guhindura ubuzima bwawe. Go on our channel Faith TV. There are so many sermons and teachings that can change your life. Rero tubafitiye icyigisho kindi gishya cyiza cyane. We have a new teachings, very wonderful. Ndagusaba kugikurikirana kuva mu ntango kugera ku musozo. I recommend you to follow this teaching from the beginning up to the end. Mari guumugisha wowe uri gutangire kandi ugasoza. May God richly bless you, you who are going to follow this teaching from the beginning up to the end. Kubera za channel nyinshi ziba zihari usanga abantu bajya kuri channel kumva utuntu duke dutangira agahita afunga akajya handi. Because there are so many channels on this on YouTube, on the internet, someone can come and follow a little bit and then go to other channels. I recommend you to stay here. Kandi birumvikana hari ibyo koko wumva kumva utabisoza, ariko nanone hari ahandi ushobora kumva harimo ubutumwa kandi iyo message ukaba utayumva neza pakwishoje. It is understandable. You may go to some channel and some videos you hear about it just a little bit and then you leave, you go to another. But I recommend to you to stay here. Eka rero ngusengere mu izina rya Yesu.
let me pray for you in the name of Jesus. nsengera ubugingo bwawe, nsengera umutima wawe n'amaso yawe, Let me pray for your soul, let me pray for your heart, let me pray for your eyes, kugira ngo iri jambo rihindure ubuzima bwawe so that this will change your mu life. izina rya In the Yesu. name of Jesus. Mana ndagushimiye, Lord, I thank you. ikuzo izina I ryawe, glorify your name. izina ryawe rirahambaye kandi rirakomeye, Your name is high and is great. nirishimwe nirishyirwe hejuru. May your name be lifted and may your name be Uyu glorified. wahisemo kumvira ijambo, This one who choose to follow us, uyu mugabo, umusore, umukobwa, mugore, buri wese uhisemo kuryumva, mwatuyeho umugisha wawe. this man, this woman, this young lady, this boy, I bless him. Iri jambo ry'icyo rihindura ku buzima, May this world change his or her life. mu izina rya In the Yesu. mighty name of Jesus. Amen. Amen. Ngiye kuvuga rero ku bintu birindwi by'ingenzi cyane buri muntu agomba gushyiraho umutima, agomba gukoresha neza kugira ngo ubuzima bwe buhinduke kandi ahindure n'ubuzima bw'abandi bantu. I'm going to talk about 7 things that everyone should take care of so that his or her life may be changed and the life of other people can be changed also. Kuko tukiri mu ntango z'umwaka, Because we are still in the beginning of the year. nifuje kugira inama abakoze subscribe kuri iyi channel, abadukurikirana, abita kuri izi nyigisho dutanga, kubagira inama z'ibintu birindwi bakwiye kwitaho kugira ngo ubuzima bwabo buzahinduke muri 2022. Those who follow us on this channel, I want to give you advices, 7 advices of what you can do so that your life in this new year can be changed and the life others can be changed. Ya rero ni ibintu by'ingenzi cyane ubyiteho cyane. They are very important things. You should take care of these things. Igitangaje nuko bigendanye n'ingingo z'umubiri wawe. What is amazing is because it correlates with the organs of your body. Ibyo wakora ubuzima bwawe bugahinduka, What you can do so that your life may be changed, bigendanye n'ingingo zawe zirindwi. it goes with your 7 organs. Tugiye kuvuga ku ngingo zirindwi ziri ku buzima bwawe. We are going to talk about 7 organs that your life has. Kandi mwifuriza ko wazakoresha neza kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. I recommend you to use these 7 things very well so that your life may be changed. Navuga ngo ubuzima bwawe uko bumeze uyu munsi bitewe n'imikoreshereze y'izo ngingo zirindwi. I can let you know that the way you live today, the way that your life is today, is because of that 7 organs. Urinde uyu munsi From today, bitewe n'uko ukoresha izo ngingo zirindwi. who you are today is equals to how you use those 7 organs. Urugingo rwa mbere ubwonko. The first organ is the brain. Ubwonko. The brain. Ubwonko. The brain. Ubwonko The brain. ni ikintu gikomeye cyane ku buzima bwawe. It is a very important organ in your life. Kuko nibwo bugena uko ukora, ukubaho n'uburyo ubuzima bwawe bugenda. It is the one that commands the way you live, what you do, and how your life goes. Kandi bukoresha n'ingingo z'umubiri wawe zose. Also, the brain commands other members, other parts of your body. Ubwonko nibwo butanga amakuru kuri buri kintu kibaye ku mubiri. So the brain gives information for everything that happens on your Ariko body. ntabwo ngiye mu bintu bya biology, ahubwo ndashaka ko tuvuga cyane iby'umwuka. I'm not going to talk about biological things. I want to emphasize on spiritual things. Ya rero iyo tugiye mu igani 23:7 haravuga ngo uko atekereza ku mutima ariko ari. When we go to Proverbs 23 verse 7, it says, "For as the thoughts of his heart, so he is." Uko atekereza. The thoughts of his heart. Tekerereza mu bwonko bwacu. We think in our brain. Niho dutekereza. That's where we think from. Uyu mwaka uzahindura uko utekereza. So this year you should change the way you think. Uzahindura uko ukoresha ubwonko bwawe. You should change the way you use your brain. Kandi ushobora kubukoresha neza. You can't use well your brain udafashijwe n'Imana. Unless you get support from God. Abasengera muri Kiliziya Katolike, Those from Roman Catholics, hari ikimenyetso bakora cy'umusaraba. there is a sign they do of the cross. Ahera ku mutwe gutya. They start from the head akajya n'ahandi and touch other parts of the body. Ariko mu nsobanuro nakurikiranye, But when you go to explanation of that sign, yakoze ku mutwe, when he touched the head, abahaye Imana ubwonko bwe. he gave God his brain. Nuvuga ngo Mana akoresha ubwonko bwanjye. Lord,
use my brain. sinzi wenda niba ari uko biri ariko hari abisobanura batyo. I don't know if really it is the case, but some people explain it like that. Umuntu abikoze aramutse koko azi ko arimo abikora gutyo yaba arimo akora ikintu gikomeye. Amen. If someone can do that, symbolizing that, that would be a very great action. Ikintu cya mbere Imana ikwiriye gukontorora ku buzima bwawe n'ubwonko bwawe. The first thing that God can control on your body is your brain. Uburyo utekereza, The way you think bugenda n'uburyo ubaho. is the one that generates the way you live. Icya kabiri, The second one, ni amaso. your eyes. Amaso. Eyes. Ureba ute? How do you see? Ureba ute? How do you see? Reka nkubwire ngo ureba nk'uko I utekereza. want to let you know that you see, you look like how you think. Izina ry'ikintu ubona ugiha izina, ugiha inyito, ugiha ubusobanuro bitewe n'ibitekerezo yawe, bitewe na bwa bwonko bwawe. The way you name things, it is equal to your brain, to your mindset. Ni nayo mpamvu dushobora kubona ibintu bimwe ariko ntitubibone kimwe kandi ari ibintu bimwe. That's why we should look on different things, the same thing, and we interpret it in different ways. Kuko tudafite ubwonko bumwe n'ibitekerezo. Because our brain and our mindsets are totally different. Niyo mpamvu Paul yifuje kugira gutekereza kwa Kristo. That's why Paul wished to have the mindset of Christ, kugira ngo bimufashe mu mirebere, so that his sight may be improved. Iyo tugiye muri Luka 19:42, Yesu yabwiye abayuda arabwira ngo uyu munsi nawe iyo umenye ibyaguhesha amahoro ariko bihishwe amaso yawe. When we go to Gospel of Luke chapter 19 verse 42, it says, if you even had knowledge today of the things which give you peace, but you are not able to see them. Rero ureba ute? How do you see? Ukoresha amaso yawe. How do you use your eyes? Reka nkubwire ngo uburyo ukoresha amaso yawe, Let me tell you that the way you use your eyes, biterwa n'uburyo utekereza. it is generated by your brain. Biterwa n'imikorere y'ubwonko bwawe. It equals to the functions of your brain. Hari ibyo amaso yaha agaciro. So there are certain things that your eyes values bitewe n'imitekerereze with regard to your mindset. Kandi hari ibyo amaso yadaha agaciro. And also there are things that your eyes cannot value bitewe n'imitekerereze yawe. Because of your brain. Rero muri uyu mwaka, so in this year, uzahindura uko ureba. You should change your sight. Ariko uzabanza uhindura uko utekereza. But in the beginning you should first change the way you think. Urundi rugingo rw'ingenzi cyane ruri ku buzima bwawe kwiriye kwitaho no kugira icyo ukoraho ni amatwi yawe. Another important organ is your ears. Amatwi yawe. Your ears. Amatwi yawe nayo afite agaciro gakomeye mu gutuma uba ugomba kubaho. Your ears are very important for the way you live. Amatwi afite agaciro gakomeye mu gutuma ubuzima bwawe buhinduka, butera imbere cyangwa budatera imbere. Also your ears is contributing to the way you should develop or not. Niyo mpamvu ngira ngo umunyarwanda we yavuze ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva. That's why the Rwandan says, some Rwandan poet says, the areas that contains death cannot hear. Rero amatwi yawe wumva ute? So how you hear? Wumva ute? How you hear? Igenda n'icyo twahereyeho, uko utekereza ute, ubwonko bwawe ureba ute, ubwo bigena wumva ute. It is going in line with the way you think, the way you see, also correlates with the way you hear. Iyo tugiye muri Luka 8:18 haravuga ngo nuko mwirinde uko mwumva, kuko ufite azahabwa, n'udafite azakwa n'icyo yibwiraga ko afite. When you go to Luke chapter 8 verse 18, it says, so take care how you give hearing, for to him who has will be given, and from him who has not will be taken. Wumva ute rero? So how do you hear? Yes, aravuga ngo mwirinde uko mwumva. So Jesus said, take care of how you hear. Wirinde uko wumva. Take care of how you hear. Ari umuntu ushobora kubwira ikintu, You may tell something to someone. Nabyo ni kimwe n'imirebere. Also it is equals to the sight. Ushobora kuba uri kuvuga ibintu bimwe. You may be speaking the same thing. Uri no kubibwira abantu bamwe. And for the same people. Ariko ntibabyumve kimwe. But the way they understand it is bitewe very n'uburyo different. bumva. Because of their ability to hear. Bitewe n'imyumvire yabo. Because of their mindset. Icyo uvuga ni kimwe. What you are saying is the same. Ariko imyumvire si imwe. But the interpretation is very different. Muri uyu mwaka
ushaka gutera imbere, niba ushaka kugira ibintu hindura n'uburyo wumva. If you want to progress in this year, change the way you hear, uburyo wumva ibintu, the way you understand things. kandi bigendeye kuri ya mitekerereze, kuri ya mirebere, bikagenda imyumvire. It also correlates with the mindset, with the sight, also and generates your understanding. Iyo turebye muri Bibiliya tukareba guhera kuri Adamu tugakomeza Abisirayeli bava muri Egiputa tugakomeza, tubona mu by'ukuri ikibazo gikomeye Imana yakunda kugirana n'abantu ni imyumvire yabo. When we go to the Bible from Adam in Genesis, the first thing that God had a problem with people is their understanding. Ndetse n'iterambere risanzwe mu by'ukuri iyo hari ikibazo rimwe cy'ubukene, usanga hari ubukene mu bantu, ndetse bimwe byaravuga ngo gukena si ingeso, ariko mu by'ukuri ikibazo gikomeye gitera ibibazo bikomeye muri societe, rimwe n'ubwo bukene bukaza, ni ikibazo cy'imyumvire uko twumva. And even in our society, when we consider development, the main problem the society is facing is the mindset, the way you understand things. Uko uburyo twumva ni binagena uko twapurika, uko dushyira mu ngiro amahame adufasha guhindura ubuzima. So our understanding, it also generates the way we implement the principles that lead us to development. Wowe nkurikiranye rero, so you who are following, ushatse wakurugutura mu matwi yawe, you should check where your ears, ukayakurugutura cyane, you take care of them uburyo bwo kwizera spiritually, uvuga ati muri uyu mwaka by saying that in this year amatwi yanjye azumve neza, my ears will understand very well, amaso yanjye azarebe my neza, eyes will see very well, ubwonko bwanjye buzatekereza my neza. brain will think very well. Ibyo niho umugisha uri. That's where that word contains the breath. Icya kane cy'ingenzi cyane, The fourth thing very important, iyo tuvuye ku matwi tuhita tuza ku munwa. after cleaning the ears, we go to the mouth. Umunwa, The mouth. umunwa rero nawo ni igikoresho gikomeye cyane. So the mouth is very important. Ari n'uwavuze ngo umunwa, ururimi ni igitangazamakuru, ni media iri ku muntu itangaza ubwami buri mu muntu. Someone said your tongue is a media that communicate what is inside you. No kuvuga ngo umunwa ugaragaza ubwami bukorera mu buzima bwawe. So the mouth communicate the kingdom that guide you. Umunwa ugaragaza bwa bwonko bwawe, ya mitekerereze yawe. The mouth shows your brain. Umunwa ugaragaza ya mirebere yawe. The mouth shows your sight. Umunwa ugaragaza ya myumvire yawe. The mouth shows your understanding. Bivuze ndetse utaravuga, Before you even speak something, umuntu ataravuga, when someone does not even speak, ushobora kutamenya uko atekereza. you may not know how he thinks. Umuntu ataravuga, When someone does not speak, ushobora kutamenya uko areba imirebere ye. you can't know his sight. Umuntu ataravuga, When someone does not speak, ushobora kutamenya uko yumva. you can't know his or her understanding. Niyo mpamvu mu migani muhanga Salomo yaravuze ngo n'umupfapfa yacecetse abantu bibwira ko ari umunyabwenge. And even the King Solomon said, when even someone who is not wise, and wise man is not quiet, people think that he is very wise. Ukuvuga ngo n'umupfapfa yacecetse atavuze, bashobora kuvuga ati uriya ni umunyabwenge. Even ignorant man, when he does not speak, some people may say this is a Ariko wise man. yabumbura akanwa, But when he speaks imitekerereze ikagaragara, and he communicates his thinking, imirebere n'imyumvire. and even his sight and his understanding. Uburyo tuvuga ni ibintu bikomeye bishobora guhindura ubuzima bwawe. So the way you think, the way you speak, it can change your life. Akanwa kakwica, akanwa kakugaburira, akanwa kakugeza kure, akanwa kakubeshaho. So the mouth can kill you, the mouth can give you food, the mouth can help you to reach far. Akanwa kahesha agaciro diplome zawe, akanwa kahesha agaciro background ya ibyo wanyuze mu buzima bwawe, experience zose waba ufite, akanwa kawe niko kashobora gutuma bigira agaciro cyane bigira agaciro. So your mouth can give value to your diploma, to your degree.
your mouth can give them the value or not. ubwo rero nakubaza ngo uvuga ute. So I can ask you, how do you speak? Uvuga uko utekereza. You speak the way you think. Uvuga uko ureba ibintu. You speak the way you see things. Uvuga uko wumva ibintu. You speak the way you understand ibyo things. byose birema uburyo uvuga, uburyo tuvuga. All those issues creates what we speak. Imigani 20 When we go to Proverbs chapter 20, verse 15, hariho izahabu n'amabuye ya marijani menshi, ariko umunwa w'ubwenge ni ibyambarwa y'igiciro cyinshi. Proverbs chapter 20 verse 15, it says, there is gold in multitude of pearls, but the lips of knowledge are a vase of preciousness. Umunwa w'ubwenge, so the mouth of wisdom, ni ukuvuga ngo ni ibyambarwa by'agaciro. it is like garments, valuable garments. Bivuze ngo umunwa wawe urakwambika. Which means your mouth it equals to the garments. Cyangwa se kwakwambika ubusa. It also can unclothe you. Rero umunyabwenge azagaragarira ku byo avuga. A wise man will be shown by what he says. Niyo mpamvu bavuga ngo vuga numve menye uriwe. That's why they say, speak and I come to know who you are. Utaravuga sindakumenya. Before you speak, I can't get to know Ariko you. nuvuga, But if you speak, ndamenya who you are. I really know you. I really know who you are. No kuvuga ngo rero umunwa ni ikintu gikomeye cyane. So the mouth is a very, very crucial thing. Kandi ntushobora kurema amagambo mu kanwa kawe utarayaremye mu bwonko bwawe. And you cannot create words in your mouth unless it comes from the heart. Uko umuntu avuga niko ari. So the way someone speaks is the way he is. Yabishoboka ko umuntu yishushanya akaba yavuga ibitandukanye n'ibiri mu mutima, ariko byanze bikunze igihe kiragera umutima we ukagaragarira ku munwa. Someone may pretend to be someone else, but when he or she speaks, what is in his heart is exposed. Twagiye ku rundi rugingo, inda. We go to other organs, stomach. Nahoze mbabwira ko ari abakoresha ikimenyetso cy'umusaraba. I was talking about the Roman Catholics, who is the sign of the cross. Arwambwiye ko mu byukuri ngo iyo ukoze ku mutwe n'ubwonko buvuga ko buhaye Imana. Yeah, someone told me that when you touch the head, you say that I surrender my brain to God. Wamanura hano mu mutima. And when you touch on the heart, umutima ukawuha Imana, you say that I surrender my heart to God. Ubwo rero twageze no ku ndogo birumvikana no gukora ikimenyetso cy'umusaga cyashyira ku nda. And someone kura ku mutwe ashyira ku nda. And someone may do the cross sign and he put the hand on the stomach. Ubwo hari wenda ninda bavuga ati yawandawe guhaye Imana. Maybe he's saying that you stomach I dedicate you to God. Paul yabwiye Timote ngo kubwinda yawe yakunaniye. So Paul told Timothy that for your stomach that you can't manage, you should take a little bit of wine. So he had a problem of stomach. So the way you eat, the way you drink, the way you use your stomach, the way I use my stomach, it says something on who I am. It says something on my mindset, on my sight, on my understanding, on the way I speak. So the way I eat, it says something. So your way of eating, it can tell us who you are. ifite ikivuze ku mibereho yacu. What we consume, what we put in our stomach, it says something on our stomach. Iyo umuntu ashyira mu nda akarya agashyiramo ibyo agashyiramo n'ibitari ibye, nabyo bifite icyo bivuze kuri discipline y'umutima we. So when someone consume what belongs to him and what did not belong to him, it says something on his heart. Rero imikoreshereze y'inda, so the way we use our stomach, hari ibibazo bikomeye cyane muri Afrika cyane, niho hakunze kuboneka ibibazo bikomeye cyane, aho ubona ko imiyoborere muri Afrika cyane cyane igendana no kwireba no kureba kubyinda cyane. There are so many problems, especially in Africa, where you see that the leadership it is driven by selfishness. Ugasanga mu byukuri
hari ubukene bukomeye cyane mu bantu kandi hari ubushobozi bwinshi Imana yatanze buri mu bantu, ariko ugasanga hari umuntu wikubiye ibyabenshi. You came to learn that there is extreme poverty unless there is enough resources because it is consumed by only one people. Rero imikoreshereze y'inda, so the way we use our stomach, iyo mvuga iby'inda simvuga biriya tujya ku meza gusa, ndavuga kenshi ibyo twigwizaho, ibyo twizanaho kugira ngo tubeho, rimwe tuba dukoresha nabi inda yacu, bigatuma twizanira imivumo no ku bana bacu n'abazabakomoka. When I'm talking about the stomach, I'm not talking about the food we put on the table, but also I'm talking about everything that you may put to yourself, so that you can that can bring curses to you and to your children. Iyo ugiye mu Bakorinto urwandiko rwa mbere 6, wenda reka mvuge 13, muzasome na 12, aravuga ngo ibyo kurya n'ibyinda n'inda nayo n'ibyo kurya, nyamara Imana izabitsemba byombi. You can read this in 1 Corinthians chapter 6 verse 13. You will read verse 12. It says food is for the stomach and the stomach for food, and God will put an end to them together. Rero uburyo dukoresha inda, uburyo turya nabyo bigena uko dushobora gutera imbere. The way you eat, the way we use our stomach can generate the way we develop. Kuri 12 bavuga ngo byose turabyemererwa ariko siko byose bitugira umumaro. 12 says, I'm free to do all things, but not all things are wise. Ibyo urya hari ibyo utagomba no kurya, kuko byose nubwo waba ubyemerewe ariko siko byose bifite umumaro. So what you consume, you may consume it, but all are not very useful for you. Ugiye muri Daniel ubona Daniel na bagenzi be bagize discipline y'inda yabo, bagira ibiryo banga, bagira ibiryo batarya, bagira uko bashyiraho discipline y'inda yabo kugira ngo bashobore kuguma mu mahame y'Imana. When we go to Daniel, we found that Daniel and other brethren of him, they decided that such certain kind of food they should take and others they can't take. Rero niba ushaka impinduka muri uyu mwaka, uhindure n'uburyo urya. If you want change in this year, change the way you eat. Ndetse bizanagufasha n'uburyo uzarama. It will help you also to live a long life. Rero niba unywa za alcohol buri munsi ugira gute iki umenye ngo umubiri wawe niba ushaka ko uzatera imbere ni wowe Imana izakoresha. Ubwo rero umubiri wawe urimo urawushyiramo bishobora kuwonona. So if you always take alcohol every day, you are destroying your life. Remember, your body, God will use it. So you are destroying your body. Twamanutse twageze ku maguru. We go to the feet. Amaguru, the feet, ni ikintu cy'ingenzi cyane nacyo muri urugendo rwo kuba guhinduka, kuzana iterambere, kuzana impinduka, kwaguka no kugera kure. Feet also, it is a very important issue if you want to progress, if you want to be expanded. Uburyo ukoresha ibirenge byawe, uburyo ukoresha amaguru yawe. The way you use your feet. Iyo tugiye muri Abefeso 5:15 bavuga ngo nuko mwirinde uko mugenda. When you go to Ephesians 5:15 says, take care then how you living, not as unwise but as wise. Mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge. Uburyo tugenda bisobanura uko tubaho. Iyo mpamvu mu Cyongereza bavuze imibere uko tubaho. So the way we live, it generates our lifestyle. Uburyo ubaho niyo migendere ya. The way you live, that's how you walk. That's why the English version uses verb to live. Imigendere yawe, imikoreshereze y'amaguru, imigendere yawe, aho uba bivuze aho uba, aho ujya, mbese imigendere yawe igena imibereho yawe. Mu yandi magambo, imigendere yawe niyo mibereho yawe. So the way you walk, it is generated the way you live. In other words, the way you walk, it generates the way you see things, your sight. Hari umuhanga wavuze ngo buri rembo ryose ry'umugisha, buri rembo ryose ry'amahirwe, ngo ntabwo umunyabwenge aryinjiramo. Some wise men says every door of opportunity of chances, wise men cannot enter in every given door. Muri uyu mwaka uzabona abaguha invitation zitandukanye, uzabona abaguhamagara ahantu hatandukanye, ariko si buri ku munyabwenge si buri invitation agomba kwitabira. So in this year you will receive so many invitations, but for a wise man,
not everywhere is invited you can attend. ntabwo ibikuremuje byose ugomba kubyinjiramo. Every invitation you cannot allow them to participate. ntabwo buri muryango wose ugomba kuwinjiramo. You cannot enter in every door. uburyo ukoresha ibirenge byawe, The way you use your feet, uburyo ukoresha amaguru yawe, the way you use your feet, nabyo byongera kugaragaza uko utekereza it also shows people the way you think ndetse n'imirebere yawe and your sight. n'inyamaswa ziri mu ishyamba zigira uko zigenda. akanyamaswa gapfuye kugenda gusa niko gashobora guhura n'ibibazo bikomeye kakanapfa. And even the animals in the forest, they have the way they walk. If any given animals can go to them, they can even die. wirinde rero kuzakoresha amaguru yawe n'ibirenge byawe, imigendere yawe. Take care of how you walk, take care of how you use your feet. dushoreje ku kindi cy'ingenzi ku maboko yacu. We are going to conclude on our arms, amaboko yacu, our hands, amaboko yacu. our hands. amaboko yacu bisobanuye imirimo yacu. Our hands means our action, uko dukora, the way we do things, uburyo dukora, the way we act. nabyo byongera kugaragaza It also shows uko utekereza ubwonko bwawe, your brain. byongera kugaragaza It shows imirebere yawe, your sight. byongera It kugaragaza shows imyumvire your yawe, understanding. byongera It kugaragaza shows imivugire yawe, the way you speak, ibyo ukora what you do. byongera kugaragaza It shows disipurine wahaye inda yawe, the discipline of your stomach. kuko Bibiliya iravuga ngo udakora ntakarye. Bible says someone who cannot walk cannot eat. udakoresha amaboko ye ntakarye. Someone who cannot function with walk with his arms cannot eat. rero amaboko yacu So our arms, our hands agaragaza n'imigendere yacu. shows the way we walk. hano mu ijambo ry'Imana muri Zaburi 18 25 When we go to Psalm 18, 20, 25, aravuga ngo nicyo cyatumye Uwiteka anyitura ibikwiriye gukiranuka kwanjye, ibikwiriye gutandura kw'amaboko yanjye mu maso ye. Psalm 18 verse 24, it says, because of this the Lord has given me the reward of my righteousness, because my hands are clean in his eyes. Imana ngo yanyituye ibikwiriye gukiranuka kw'amaboko yanjye. So God rewards me what equals to the righteousness of my hands, uburyo ngora, the way I do things. amaboko yawe rero So your hands muri uyu mwaka in this year, uzayerekeze you should direct them mu bikorwa bihesha umugisha. in embrace the action. ntabwo ari buri gikorwa washyiramo amaboko yawe. Not every action that you should put your hands. natwe nk'abashumba si buri wese turambikaho ibiganza. Even as pastors, not everyone that we can amaboko put yacu our hands. agaragaza imbaraga ziri muri twe, It shows the power inside us. agaragaza ko dutekereza, It shows our minds. bivuze uburyo dukora ibintu, Means the way we do things. bivuze uko dukora. Means the way we act. ngarutse kuri cya kimenyetso, Starting when I come back to the sign of the hari Catholic, abagikoresha, those from that one from the Catholic Romans. yewe rwose ntabwo banenga, nta kibazo uwo gikoresha nta I kibazo. do not criticize those who do that sign of the cross. kibi no kugikoresha wenda umuntu atazi n'icyo ari gukora. The problem is using the sign without knowing what you are doing. ariko hari uwavuze ngo But someone said, ngo izamuye hano when you touch the head, ngo ubwonko bwawe buhaye Imana, you give your brain to God, ukamanurira ku munwa nyine birumvikana, and you cross the mouth, umutima wawe ngo ukawuha Imana, and you touch the heart you surrender it to God. ndetse agahita ashyira no kuri uku kuboko kw'iburyo And they put kw'ibumoso, on the sinzi bahera he ntabwo mbyibuka, and he touched also the left arm. ariko ikibazo cyo nikagira gutya akagaruka na Also he touched the right arm, noneho bivuze ngo amaboko yanjye, which means my arms. Imana impe gutekereza neza, May God give me good thinking. umutima wanjye uyobore uturemo, He directs my heart. He drives my n'amaboko heart. yanjye akora ibinezeza. And my hands do what please God. waba bikora gutyo yazirikanye ibyo nta kibazo rwose, yewe nta sinyikoresha ariko nta ndumva nta kibazo. If someone may do that with regard to what we were saying, is very good. rero ibi bintu uko ari birindwi inshuti zanjye muzabyiteho muri uyu mwaka, So my friend, take care of these 7 things. muzabyiteho cyane. You should take care of it. umuntu uzabyitaho ubuzima bwe buzahinduka, Someone who will take care of these 7 things, his life will change in kandi 20. akaga atazinjiramo There is troubles that will not go to him bitewe n'uburyo yiyemeje kugendera muri disipurine. because of the decision of this discipline has taken. ubwonko bwawe
your brain, uburyo utekereza, the way you think, amaso yawe, your eyes, uburyo ureba ibintu, the way you see things, amatwi yawe, your eyes, uburyo wumva ibintu, your ears, the way you understand things, umunwa wawe, your mouth, imivugire yawe, the way you speak. uko igaragaza ko uri umwana cyangwa uri mukuru. It shows if you are child or old. Inda yawe, Your stomach, imirire yawe, the way you eat, amaguru yawe, your feet, imigendere yawe, the way you walk, amaboko yawe, your hands, uburyo ukora. the way you do things. Imana ibaha umugisha. May God bless Izo you. ngingo ziri ku mubiri wawe, Those organs Oh, are ankurikiranye. on your body. reka ngusabe So I want to request buri you munsi every day, ribe isengesho ryawe let it be your prayer ryo gusaba Imana ngo to ask God, izi ngingo mwami God, my organs, uziyobore direct them mukumpesha umugisha for me to be blessed no guhesha umugisha abandi, and to bless others. uko uzabibamo Because the one who will do this, ntabwo ari uzahinduka gusa, he will change himself, azahindura n'abandi but also and even the society will be mu changed. izina rya In the Yesu. name of Jesus. Imana ibaha umugisha. May God bless you. Abari badukurikiranye Those who followed us from the beginning, haba kuri Ndom Big Show, those who followed on Dome Big Show haba channel, kuri Face TV, 250 TV channel. Imana ibaha umugisha May mwese. God richly bless you Kandi all. ubutumwa niba bwagufashe cyane, And if this teaching has touched you, ndagusabye ukore share ku bandi, please share it to different people, friends kandi and duhe family. like, wandike uduhe comment. And comment on this channel and also do likes. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane May God richly bless mu you. izina rya In the Yesu. name of Jesus. Amen. Amen.